Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pul maksud kedatangan kata kena Kedatangan ulun tuan, lun jam merumpak dro negure. Lun jam minta ilmu badro negure. poyan dia belum bantu keadaan muda. Ne purno lun gure. Lun sabe disiksa le urung gure. Thấy chưa, hỏi anh bố. Ồ, sao cái gì? Chỗ nào đó? Mulut anu nang ilmu Bandung, ilmu wujud idam bakar sampai habis Bandung. Nyan lagi yang nu dua. Yut gure, ne purno lun gure. Puyang na jit ne purno gure. Lun rimong gure. Yut menan. Tetapi na padung boh caran. Baru dia lumbi tiga ta yang dua. Teman pe cara-cara ji gure. Cara di anjir tinggal sembahyang. Insyaallah gure. Malunya anjir mulham yang saban langkah. Get gure. Nyo menan Dino ta tetap lu. Yeah. Lupa ji. Tunan si damnya nak, itu kan dinan. Pupuk di kamera guna oleh laut tu. Dia main dalam bawah, jap dah ni.